Uburusiya bwijeje kwihorera Ukraine nyuma yo gukoresha misile iki gihugu cya Ukraine cyahawe na Amerika. Reka nguhe ikaze mpita nkusimbutsa mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika inkuru zigiye zitandukanye. Inkuru igezweho nuko u Rwanda rumaze gushyikiriza igihugu cy'Ubuhinde uwitwa Salman Kihani. Ubuhinde bukurikiranyeho icyaha cy'iterabwoba. Inzego z'ubutabera z'u Rwanda kuri uyu wa gatatu tariki 27 Ugushyingo zashyikirije igihugu cy'Ubuhinde uyu Kihani usanzwe ari umuturage wabwo kugira ngo akurikiranweho icyaha cy'iterabwoba. Ikindi nuko mu makuru agezweho u Rwanda rwongeye gushimangira ko ingamba zashyizweho zo kurinda cyangwa se zo kwirinda zashyiriweho demokarasi ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Izo ngamba zigikomeje kandi zigikomeye cyane. Ikindi nuko Angola iri kuvuga ko RDC n'u Rwanda byashyize umukono ku nyandiko y'ingenzi. Iyi nkuru niyinzanye, reka njyewe nze nkubwire ngo ese ni iki u Rwanda na RDC byavuganye. Ese ayo masezerano yasinwe n'ayahe? Afite nyungu ki ku Banyarwanda? Afite nyungu ki ku Bakongomani birwa babungana uturago ku mutwe kubera umutekano muke uri hariya muri kiriya gihugu? Reka mpite nkubwira ngo ikaze, niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu birakwiye ko ukora subscribe kugira ngo amakuru y'ingenzi cyangwa se amakuru agiye agezweho muri ako kanya duhita tuyakugeza. Usibye iyi nkuru imwe ngiye kukubwira byinshi mu byayivuzweho, ndahita nirukanka cyane murebere ku bindi binyamakuru byo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo inkuru ziri kugenda zivugwa ziri go trending. Reka nkubwire ngo ikaze, none turamburane page zitagira umubare z'ibinyamakuru byandika hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Umuhuza Angola yatangaje ko kuri uyu wa mbere tariki 25 Ugushyingo 2024, ni ukuvuga ejo bundi hashize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyize umukono ku nyandiko y'urufunguzo rwo guteza imbere inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bwugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Kuva muri 2021 umutwe w'inyeshyamba wa M23 wari wararambitse intwaro muri 2013 wongera kuzifata kandi wigarurira uduce twinshi two mu burasirazuba bwa RDC, aho abategetsi b'iki gihugu bakunze kuvuga ko u Rwanda rufashe uyu mutwe ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye nyuma. Mu ntangiriro rero za Kanama, Angola yabashije kubona impande ihuza zemera gushyigikira agahenge, bituma hizerwa ibintu bishobora kugenda neza kandi bigatanga umusaruro. Ariko kuva mu mpera z'Ukwakira M23 yavuze ko itigeze itumirwa muri ibyo biganiro, ikomeza guhangana n'ibitero by'igisirikare cya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo. Uyu mutwe ushinja gutera ibirindiro byawo, bikaba ngombwa ko uyu mutwe wa 23 wirwanaho. Hari nk'aho umuvugizi wayo yagiye yumvikana avuga ko umunsi bazaterwa ngo bafite uburenganzira bwo kwirwanaho ngo ndetse no kurinda abaturage. Nubwo habaye kurenga ku gahenge kari karemeranijweho, RDC n'u Rwanda bikomeje ibiganiro byo ku rwego rwa diplomasi binyuze mu bwunzi bwa Angola. Mu ntangiriro rero z'Ugushyingo abaturanyi bombi, ni ukuvuga u Rwanda na Kongo, bo bari batangije komite ishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'ihagarikwa ry'imirwano iyobowe na Angola n'ubundi nk'umuhuza, ndetse harimo n'abadahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo harimo abahagarariye izi leta zombi
Kuri uyu wa mbere rero nk'uko nabikubwiye byatangajwe cyangwa se byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo n'uw'u Rwanda bemeje igitekerezo cy'inyandiko y'ibikorwa. Igikoresho cy'ingenzi kigomba kwerekana ibisabwa ngo ingabo z'u Rwanda zizave ku butaka bwa Kongo. Ese koko ziriyo? Nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola yabitangaje, ni mu gihe guverinoma y'u Rwanda ariko yakunze kwemeza ko nta ngabo ifite ku butaka bwa Kongo. Niko kuri kandi icyakora itangazo rya guverinoma ya Angola ntabwo ryatanze ibisobanuro birambuye ku buryo bwakurikizwa. Umushinga wabanjirije uwo mugambi wo muri Kanama ngo wasabaga kubanza gusenya inyeshyamba za FDLR zigizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda kugira ngo u Rwanda ruvane ingabo muri Kongo nk'uko Kongo yo ibivuga. Ibitangazwa n'ikinyamakuru cy'Abafaransa AFP bisa nk'ibyo abayobozi ba Kongo bavuga, ariko u Rwanda rwo ruvuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka, ariko ntirwemera ko rufite izo ngabo muri Kongo. Umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko ubangamiye umutekano warwo kandi ukaba ari umwe mu mitwe yitwara gisirikare itandukanye ifatanya n'ingabo za FARDC kurwanya M23, ibyagiye bikunda kugarukwaho n'ubundi na M23. Naho muri Nyamasheke ni uko abakozi barenga 11 basezereye rimwe ku kazi. Ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ni inkuru imaze umunsi umwe gusa, ariko twashatse kugira ngo tuyikubwireho. Ni inkuru ivuga ko umuyobozi w'akarere ariwe bandikiye aya mabaruwa basaba gusezera akazi nyuma y'amakuru yari amaze iminsi avuga ko hari abashobora gukurwa mu nshingano zabo muri ako karere. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke yavuze ko aya makuru yayamenye, ariko avuga ko amakuru arambuye yatangazwa n'umuyobozi w'akarere. Umuyobozi rero w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yavuze ko ari mu nteko z'abaturage mu murenge wa Gihombo, ariko ko umunyamabanga we amaze kumuhamagara amubwira ko hari abakozi banditse basaba guhagarika akazi kabo, aho yagize ati ayo makuru ni ukuri, ntabwo ndamenya umubare wabo, ariko birasanzwe ko abakozi bandika basezera akazi ku mpamvu zabo bwite. Iyo umukozi yanditse asezera ku kazi, amategeko avuga ko aguma mu kazi kugeza umuyobozi yandikiye amusubije, ariko itegeko rivuga ko iyo umuyobozi adasubije hagashira iminsi 60 uwo mukozi aba yemerewe kuva mu kazi. Aho yagize ati ntabwo ndamenya impamvu yatumye bandika basezera, birasaba ko tubaza tugasuzuma ayo mabaruwa, ubwo amakuru arambuye twaza kuyabamenyesha. Rero amakuru twebwe dukesha ikinyamakuru Bwiza ni uko mu basezeye harimo ukuriye ishami ry'ubuhinzi mu karere, ushinzwe amasoko, ushinzwe ingengo y'imari n'abandi. Aba bakozi basezeye ngo ni nyuma y'icyumweru kimwe abakozi 13 bo mu karere ka Karongi nabo birukanwe mu mirimo yabo. Ibi bikaba byarabereye umunsi umwe n'iyegura ry'uwari umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukase Valentina Niragire Theophile, wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, hamwe na Dusingize Donata wari umuyobozi w'inama njyanama y'aka karere ka Karongi. Iri yegura n'iyirukanwa mu kazi ryo mu karere ka Karongi ryakurikiwe no mu karere ka Rusizi, aho Dr Aniseti Kibiriga wari umuyobozi w'akarere na Dukuzumuremyi Anne Marie ndetse na Niyonsaba Jean d'Arc beguye nabo muri izi nshingano. Izi mpinduka mu buyobozi mu nzego z'ibanze mu ntara y'Uburengerazuba zanasize wari guverineri w'iyo ntara Dushimimana Lambert asimbujwe kuri izo nshingano zigahabwa Ntibitura Jean Bosco. Ngayo nguko ni ibiri kubera
eh, hariya mu ntara y'amajyepfo. Naho reka twebwe twivugire kuri iyi nkuru nanone, inkuru igezweho, inkuru yagiye ibabaza abantu bamwe na bamwe, ni inkuru ya ambulance yakwirakwiye ahantu henshi cyane, yagaragaye ipakirwamo imifuka ya sima. Ni ku kigo nderabuzima cya Save. Reka tukubwire byinshi, ngo uwaba warapakiye cyangwa se warakoze ibi ngibi nawe yaba yamaze kumenyekana. Umubikira rero uyobora ikigo nderabuzima cya Save giherereye mu murenge wa Save ho mu karere ka Gisagara, yatawe muri yombi azira gupakira imifuka ya sima mu modoka itwara abarwayi izwi nka ambulance. Sole Nyiraminani Belancira yatawe muri yombi nyuma y'amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imbangukiragutabara bivugwa ko ibi ari iy'ibitaro bya Gakoma biherereye mu karere ka Gisagara ipakirwamo imifuka ya sima. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin nyuma y'aya mashusho yanditse ku rubuga rwe rwa X avuga ko aya makuru y'iyi ambulance yayamenye kandi ababikoze bakaba bagomba guhanwa. Amakuru rero avuga ko sima yapakirwaga muri iyi mbangukiragutabara ariya Sole Nyiraminani, ikaba yari iyo kubaka zimwe mu nyubako z'ivuriro ayoboye zari zikeneye gusanwa. Usibye kuba iriya ambulance yaratwawemo sima, amakuru agera ku kinyamakuru Bwiza avuga ko hari n'abandi bashoferi b'izi modoka hirya no hino mu gihugu rimwe na rimwe bazitwaramo abagenzi basanzwe bakishyurwa amafaranga, ariko ayo ni amakuru adafitiwe gihamya. Minisitiri w'Ubuzima rero yashimangiye ko kizira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itagenewe. Ashimira abaturage babonye ikibi gikorwa bagahita batangira amakuru ku gihe. Yunzemo kandi ko undi wese wabona ambulance ikoreshwa nabi yahamagara ku murongo utishyurwa 912 agahita atanga amakuru. Reka rero nkubwire indi nkuru igezweho ni uko Fayulu yazanye Perezida Kagame mu mpamvu Kisekedi ashaka guhindura itegeko nshinga. Iyi ni inkuru nayo twasangijwe n'abakunzi bacu, ariko nayo twaza kuza kureba byinshi kuri yo. Ni iyihe mpamvu abantu cyangwa se igihugu cya Congo gikomeza kubona u Rwanda nk'impamvu nyamukuru yo kuba umutekano waho ari muke? Mu myidagaduro rero cyangwa se mu byamamare ni uko PDD yisunze urubanza rwa Trump asaba kurekurwa, ngira ngo iby'uyu mugabo nabyo urabizi. Naho ikindi ni uko umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwo muri Las Vegas bwaciye miliyoni 11 z'amadolari umuhanzi Trey Songz nyuma yo gushinjwa gukubita umupolisi akamukomeretsa afatanije n'abamurindira umutekano. Indi nkuru ni uko ku rutonde rwa Billboard 2024 rw'ibyamamare mu njyana ya pop rwateje impaka hagati ya Beyonce na Taylor Swift, umwana muto cyane. Gusa Beyonce niwe wahawe izina ry'umuhanzi ukomeye mu njyana ya pop mu kinyejana cya 21. Ni mu myidagaduro nuko umubyinnyi wa Sheebah Karungi witwa Rita yagaragaje uburyo yishimiye umwana wa Sheebah Karungi, nawe ahita afata icyemezo cyo kugira umuryango umwaka utaha nyuma y'uko Sheebah Karungi yibarutse. Ikindi ni uko umunyamuziki Element na Kevin Kade bari mu cyiciro kimwe cya Best East Africa Male R&B Pop Artist mu bihembo bya Magic Vibes Award bitangirwa muri Tanzania, ndetse bakaba bahanganye n'abahanzi barimo Jay Melody, Mbosso, Bahati ndetse n'abandi. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane byo kwishimirwa kuba abahanzi bo mu Rwanda nabo basigaye bitabira ibihembo bitangwa hanze y'u Rwanda. Indirimbo Kipepeo ya Nadia Mukami yakoranye na Bruce Melody iri mu zihatanye mu bihembo n'ubundi bya Magic Vibes Award, kuko ibingibi kino gihembo cyangwa se iri rushanwa riba ririmo ibyiciro bigiye bitandukanye. Iyi ndirimbo rero ikaba iri mu cyiciro cya The Best East Africa Collab
Celebration of the Year. Ibihembo bikaba bizatangirwa muri Tanzania nk'uko nakomeje mbikubwira. Naho umuhanzi Israel Mbonyi nawe akaba ari muri iki cyiciro cyangwa se muri iri rushanwa rya Awards The Magic Vibes. Israel Mbonyi rero akaba ahatanye mu cyiciro cya The Best East African Gospel Inspiration mu bihembo bizatangirwa muri Tanzania. Tugikomeje nuko inkuru itugezeho mu kanya gatoya, uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 arembeye mu bitaro nyuma yo gukondagurwa bikabije. N'inkuru turi buze kukubwira mu buryo burambuye. Reka turebe no mu mikino uko byifashe. Inkuru igezweho kurusha izindi nuko umutoza Mikel Arteta utoza ikipe ya Arsenal yavuze ko yashakaga gutanga isomo ku isi ubwo yatsindaga ikipe ya Sporting Lisbon akayitsinda ibitego 5-1 mu mikino ya Champions League. Ibyatumye abafana ba Arsenal bararana ibyishimo. Ariko reka dusoreze kuri iyi nkuru gato, kuri iyi nkuru y'imyidagaduro. N'ubundi imikino n'imyidagaduro ni kimwe. Umuhanzi Drake uherutse kujyana kampanyi ya Universal mu nkiko ayirega kwamamaza indirimbo imusebya ya Kendrick Lamar Not Like Us. Iyi kampani ya Universal yateye utwatsi ikirego cye ivuga ko uburyo bamamajemo iyi ndirimbo bwemewe kandi bukurikije amategeko, ndetse yari yareze na Spotify. Gusa yo ntacyo iratangaza kuri iki kirego. Reka ngushimire cyane nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ibiganiro byacu cyangwa se amakuru agezweho nakagaruka. Shalom shalom.